Yes, ikaze nanone kumwe mwese mudukurikiye tukaba tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 20 bahembwa amafaranga menshi muri Premier League cyangwa se muri shampiyona y'Abongereza. Duhere hano ku mwanya wa 20 aho turahasanga umutaramu witwa Tijani Reinders aho ahembwa ibihumbi 230 byose by'amayero. Ku mwanya wa 19 hariho umutaramu ukina mu ikipe ya Arsenal witwa Martin Odegaard akaba ahembwa amafaranga ibihumbi 240 byose by'amayero. Ku mwanya wa 18 hari undi mugenzi we bakinana muri Arsenal witwa Declan Rice akaba ahembwa ibihumbi 240 nawe by'amayero. Ku mwanya wa 17 hariho umutaramu witwa John Stones akaba akina muri Manchester City ahembwa ibihumbi 250 byose by'amayero. Ku mwanya wa 16 hariho umutaramu witwa William Saliba akaba akina muri Arsenal akaba nawe ahembwa ibihumbi 250 byose by'amayero buri cyumweru. Tujye ku mwanya wa 15 aho hari umutaramu witwa Reece James akaba nawe ahembwa ibihumbi 250 byose by'amayero. Ku mwanya wa 14 hari umugenzi wabo ukina muri Manchester City witwa Gigi Donnarumma ahembwa ibihumbi 250 by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 13 hari umutaramu nawe witwa Ruben Dias nawe akaba akina muri Manchester City ahembwa ibihumbi 250 by'amayero buri cyumweru. Mu mwanya wa 12 hari umutaramu witwa Gabriel Jesus nawe akaba ahembwa ibihumbi 265 by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 11 hari umutaramu witwa Alexander Isaac akaba ahembwa ibihumbi 280 by'amayero buri cyumweru. Yes, tukaba tugiye kwinjira rero mu 10 ba mbere ariko turakanda subscribe wayikanda uturakanda like kuri ibiganiro byacu kayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 10 turahera ku umutaramu witwa Kai Havertz akaba ahembwa ibihumbi 280 by'amayero. Ku mwanya wa 9 hari umusore w'ikipe Manchester City witwa Omar Marmoush akaba ahembwa ibihumbi 290 byose by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 8 hari umutaramu witwa Bernardo Silva akaba ahembwa ibihumbi 300 by'amayero buri cyumweru. Hanyuma ku mwanya wa 7 hari umutaramu witwa Marcus Rashford akaba ahembwa ibihumbi 300 by'amayero ariko tubibutsa yuko Rashford ari muri Barca ku ntizanyo ni ukuvuga ngo aracyahembwa na Manchester United ariko akina muri Barca kuko yagiye mu ntizanyo. Tugere ku mwanya wa 6 hariho Bruno Fernandes akaba ahembwa ibihumbi 300 by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 5 twinjire muri 5 wa 5 ni Raheem Sterling akina muri Chelsea akaba ahembwa ibihumbi 325 by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 4 hari umutaramu witwa Virgil van Dijk akaba ahembwa ibihumbi 350 byose by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 3 hariho Casemiro ibihumbi 350 by'amayero buri cyumweru. Ku mwanya wa 2 hari Mohamed Salah akaba ahembwa ibihumbi 400 by'amayero buri cyumweru. Hanyuma ku mwanya wa mbere yuko tuhajya utarakanda subscribe wayikanda kandi like tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Mwanya wa mbere turasanga umutaramu witwa Erling Braut Haaland umunyanorvege ukinira ikipe Manchester City akaba ariza ku mwanya wa mbere. Akaba ari uko rero bimeze muri aba batipe bafata agatubutse muri Premier League. Urutonde turunyuzemo twihuta. Umwanya wa mbere Erling Haaland, wa kabiri Mohamed Salah, wa gatatu Casemiro, wa kane Virgil van Dijk, umwanya wa gatanu Raheem Sterling, umwanya wa gatandatu Bruno Fernandes, umwanya wa karindwi Marcus Rashford, umwanya wa 8 Bernardo Silva, umwanya wa 9 Omar Marmoush, umwanya wa 10 Kai Havertz, umwanya wa 11 Alexander Isaac, umwanya wa 12 Gabriel Jesus, umwanya wa 13 Ruben Dias, umwanya wa 14 Gigi Donnarumma, ku mwanya wa 15 Reece James, ku mwanya wa 16 William Saliba, ku mwanya wa 17 John Stones, ku mwanya wa 18 Declan Rice, ku mwanya wa 19 Martin Odegaard, ku mwanya wa 20 Tijani Reinders. Akaba ari ukurero byifashe tukaba dusoreje amakuru yacu hano cyangwa se uru rutonde. Uturakanda subscribe nyamuneka kanda kwibutsa kuyikanda, uturakanda like yikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese, turabakunda neza cyane.